Ayo, rada gancang gampang nah. Jajan yuk. Saya awal itu. Saya tanya April. Beli kopi. Ayo, Entah rasa malah. Teh, kopi aja teh. Abi pahit teh. Oke siap ya kayak dijengkeun awas mau ngutang deh nya. Mau liberean kopina. Wih, atuh mau teh selo, kira dibayar. Neng. Up. Ayo ngopi aja teleponnya. Ya kopi deh ya. Wih, mantap. Mana teh pahit ya? Anu pahit. Mantap. Awas mah ulah ngutang lo dong kamari karabur ngararopi di dieu teu mayar. Insyaallah teh. Oh nya geus ngopi. Siang. Nasa? Ngopi ya. Aki kopi sih kana? Oh, nya. Susun. Kayak gitu. Jangan abadi gitu kita jangan cai. Enggak buai. Hei, ih, pena. Neng. Ayolah, kamu tadi mindo, kamaripan awewe unggul, sugan ayah kok mau. Siap. Baru. Mal benar yo, si bos. Masalah, balik. Balik. Benar ini mah. Aduh. Neng, ada kemana Ji? Mana asup? Ayo. Ih nosi. Alah. Teh, nun teh. Dan on. Bayar. Kamari kecer mayar kumana baturan maneh. Geura bayar heula. Geuna bae ngarar utang bari dieu. Wih, teh, agas bae. Warung yang diacak-acak meureun jadi Alfamart ah. Karang mah bener mayarnya. Awas lo sekali-kali ieu golok ieu. Amun awas macam-macam deui supan. Awasnya. Yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Pindahan bos. Wah, si Kufro ya. Curhat lah, salah nikah. Hei, Froy. Ayo nih masalah non yuk, ah? Aing curhat ya, Froy. Curhat masalah non yuk, ah? Man? Iya, Froy, aing curhat ya masalah awewe. Aing resep ya udah PKL-an teh ya. Apal teh? Dadan. Iya, dadan gitu, maaf. Aing minta saran deh, Froy. Bukan aya saran gitu. Soalnya kan keliling karena awewe mah. Oh sayang gitu, kieu cara nabeng pagahan nya. Cuma Baju, dong kieu. Pakai sepatu, celana bolong-bolong. Aduh. Antingan, ieu na yeuy. Jeulin antingan bolongan. bener sih, Antingan Froy. gede. Ih, bejaan minta saran hukum. Tadi bang tanya, AWP kalian teh hanya tuh. Resep pun eta kan bisa nunggah gitar. Bisa mau gitar apa itu nganjang nanya. Bener we. Masalah gitar dong, Mak. Kecil. Bisa tuh. Gampang. Bisa. Bisa dikitu main. Nuhun ge nya. Dan, dadan gitu, Froy. Siap. Suksesnya. Siap. Oh, segitulah. Froy, kumaha dong kieu penampilan naik? Pan seuri dan Biang. Yang apa nama? Langsung diterima sih karena mah ya mun ketemu bener Bener, be. yo. Bener. Geus aja. Ada ka dieu sekalian. Bang sayo.
Itu Lin, anu ku share resep Lin. Nah, itu tuh. Ayo sekalian malah yuk. Ayo gerang. Neng kenal Neng. Mending gede-gede aja nyanyinya. Neng, ayo Neng, kita main pacar-pacaran daripada Terima. habis sudah pacar-pacaran habis. Wis mah ganeng. Ya hangit sungut. Ya perasaan seungit ieu. Ya geus udah kayak itu. Ih, itu amat Neng. Oh geus lah Neng. Bora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut puting belah meureun. Kebantuan geus kuproy. Tahu tak? Tahunya. Tahu? Yang. Bunyanjang. Mang, tahu aja kan itu, Mang. Ayo. Mang. Coba main Paiji. Kan. Nah, ikhlasin apa emang menang sih nya? Apa jeung arese? Habis deh. Habisnya di sini mah. Ayo. Di sini Mang Nun ya. Ayo, Mang. Lah kapok ya. Proy. Cekel dang ya, gedeng ya. Dadan. Iya, maaf. Kita. Aduh, segala apa enak nganjangna. Tadi kumaha bos? Jailan tuh gitu orang isian bata, emang isinen. Iya. Ayo ge. Nengan bata lu. Tuh. Ayo. Bos yuk. Nengan mau gede. Kerasa kayak gisin. Oh. Kobakin ya bos. Ulah, bener ting kene kanyang penting. Tapi seru. Doang martabak telin. Gila. Bau asum. Gua jahe. Proy, oi. Udah gua. Ayo buru. Sini aja lo belinya. Meser naon, Neng? Meser pembalut. Teh, bayang teh tuh. Teh, geran teh beli roti teh tuh. Sabarang rotina. Geran. Tilu. Aduh, mah benih yuk. Betul ambek-ambekan aduh. Non teh. Bu, punya Neng mana pembalutnya? Ini Neng pembalutnya. Turun ya, Bu. Sami. Pak lah. As gantian aing dia. As. Mal dari yuk deh. Ayo, baru kan selamat. Ih, dah. Arek. Aing, Dah kita mau pindah bang body. oh iya bener. Lah, ayo. Proy. Ya. Neng bikin dong, Neng. Berapa bayar dong? Tahu. Hei, mending nyanyi bae sing aneh enggak kersel. Tadi mana? Dan tahu. Tahu Neng tah. Sak dibuka bae biar kenalan dah. Aku rela pergi. Gas. Kemana
Roy. Balik lana kuat. Neng ya, ampuran Neng ya. Ah, Cisna. Tunggu ya, bisa jelas jeung Neng bae jajak. Hidup lah, ayo lah. Neng, Para deui. ulah udah anjing ja ngajak ngising. Mending nyanyi bae jeung ah. Ipan eta can dibuka. Ieu na tahun. Buka bae Neng geura tah. Pergilah, pergi saja. Bawa semua cintamu. Tos Neng bade nanya. Nanya naon Neng? Neng bade naros, kumaha sih carana nyadap karet? Soalnya Neng ke PKL-an ya, Kita mah pakara enteng Neng. Ulah ke nyadap karet, nyadap hati Neng bae ge kecil. Sabar Kok bata sih? Ih, ujing bata. Terlihat amat bareng-barengna. Eta meureun Neng tah. Lain. Coba tinggali ge Neng. Perasaan tadi ame ser tahu, kunaon jadi bata. Iya aja ibu pembalut. Waduh, perasaan aing beli tahu kunaon jadi bata nu hiji jadi roti gunung puntang ieu. Aduh Neng arek uyeulan gawe kitu mah nya. Hai, ampun. Iya, Cisna Iya, sing Neng bae, Neng bae meser bihun ya. Jelas pengamena. Kok iya geus mau batu, mau pembalut deui. Gawe nanaonan. Astagfirullah. Abah. Nanaonan sia kas. Me doang kitu teh dandanan. Pak. Ari cenah naonan ieu buuk beureum ieu jeuli di pake naon ieu kieu. Ari beungeut hauk-hauk keneh aja. Gila Mbak aing mah. Aya hauk mau bawaan ti pabrik na, Bah. Ari cenah naonan kas. Si Kuproy ge nu reman yang jadi santri. Ari sia santri ngaleuwihan si Kuproy. Maka segala buuk di beureuman anting ditindik. Puguh ke titan si Kuproy bah dong kieu. Bahasana jadi cek maena. Bakal loba nu bogoheun cenah, Bah. Aduh. Tendah ya mah. Siapa dibobodo si Kuproy eta mah. Paingan sia tadi ngaji. Ngisar katu lah. Garicuk aing lagi. Ya mun ge, Bah. Assalamualaikum. Salam. Awas ya kas teman isukan teu ngaji. Mun, Bah.